solile ngicabanga nangekhuluma nangekwenda nangekungakwendi kufanele sikwende ngenxa indodana yakho uKristu Inkosi yethu sethelele bonke lesekwenzile usende sikhone ngekhamba lobusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke abaphenduka ngeqiniso akanihawele athethelele entolongelo akhululeke into animisa ngeqiniso kulungele bonke anigcine ephulelo kulelinaneni ngaye Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu waphakatha uphilisa labagulayo uvuselele labakhathazekile sende sibe tithunya tekuphilisa kwakho ngalokugcwele kude tindzaba takho letihle kufinyelele kuyo yonke indawo ngaJesu Kristu Inkosi yethu lophila abusa kanye nawe kanye logcwele uNkulunkulu munye naphakatha. Amen. Silalele isifundo sakuqala. Sivuselana egameni leNkosi yethu Jesu. Silalela sifundo lomhla lesivela encwadzini yomprofethi Isaya sahluko semashumi lamane siqala evesini lelishumi lemashumi lamabili nakunye. Anathi yini angeva yini anizange senitshelo yini kona kwasekuqaleni anizange niqondisise yini kusukela umhlaba wasekelwa uNkulunkulu uhlethi esitalweni sebukhosi etikwembulunga lengumhlaba nebantu bakhona bafanana netinsethe wendlala emazulu njengempheme awendlale njengeliseyili endele bantu ukuthi batewuhlala kuwo uthatha tikhulu atendelite ehlise babusi bakulo mhlaba babelide bathi basengakahlanyelwa basengakatshalwa nekutshalwa basengakasimi ngisho nasemhlabathini bese uyabaphutha babune kuthi umoya losi wongongwana ubaphephule ubalahle kashane njengemakhoba ningangilinganisa nabani njeniye nome ubani lofana nami kusho yena longcwele phakamiselani emehlo enu ezulwini ngubani lowadala bonke lokhu nguye lokhipha emabutho etinganyeti ngayinye ngayinye atibite tonke tinganyeti nguleyo naleyo nelibito layo ngenxa yamandla akhe lamakhulu nangebukhulu bemandla akhe bude nome yinye lesilelako ukhononelani wena Jakobe wena Israyeli usolelani ngekuthi indlela yami ifihlakele usimakathe lilungelo lami alikanakeki uNkulunkulu wami awadi yini awukeva yini simakathe uNkulunkulu waphakathe umdali wemikhawulo yemhlaba ngeke athinwe futhi ngeke akhathale nekuconza kwakhe kude longakuphenyisisa ubapha emandla labo labakhathele awanzise emandla alababuthakathaka nalabasha bayaphela emandla bathinwe nemajaha ayakhubatela awe kodwa labo labathembela kusimakathe bathola emandla lamasha bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti bayawugijima bangathinwa bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla livi lenkosi leli akabonge uNkulunkulu. Lihubo-ke lelimiselwe ilanga lanamuhla lihubo lelikhulu nemashumi lamane nesikhombisa siqala evesini lekuqala
siye evesini lelishumi nakunye. Ngitalifunza ke bathandekako ayingalokwetayelekile ngilifunze ngekufana. Haleluya, dumisani sinakatse. Maye kuhle kuhlabelela uNkulunkulu wethu. Bumnanzi futhi kufanele ukuthi adunyiswe. Sinakatse wakha iJerusalema kabusha. Ubusa labasakatekile baka-Israyeli. Labanetinhlitiyo letephukile uyabaphilisa. Abophe emanceba abo. Ubala bungako betinganyeti atibite tonke ngemabito. Mkhulu simakatse wethu nemandla akhe makhulu. Ukuhlakanipha kwakhe akunakulinganiswa. Simakatse uyabaphakamisa labathobekile kepha lababi ubehlisela phasi. Hlabelani usimakatse ngekubonga. Dumisani uNkulunkulu wethu ngekushaya ihabu. Yena losibekela sibhakabhaka ngemafu, alungisele umhlaba imvula, ahlumise tshani etinzabeni. Dilwane utipha kudla, afunde emazini emawabayi nasalambile. Simakatse akathokotiswa ngemandla emahashi embi, nemasotsha lahlomile lahamba ngetinyawo angeke amjabulise. Simakatse ujatshuliswa ngilabamesabako nalabethemba umusa wakhe. Akudunyiswe uyise neNkodzana naMoya oNgcwele, njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sivusela labangcwele egameni laJesu. Sifundo sesibili sibhalwe encwadini yokuqala baseKorinte. Sahluko ngesemfica sisuka evesini lelishumi nesithupha siyokuma evesini lemashumi lamabili nathathu. Nangishumayela livangeli angafanele kutigabatisa ngobe vele ngimele kulishumayela. Kodwa maye kimi nangilishumayela livangeli ngobe nangabe lokho ngikwenda ngikuthanda kwami bengingabheka kubonga. Kepha nangabe kuphambene nentsandvo yami kutawube kusho ukuthi ngiphathiswe nguNkulunkulu lo msebenzi. Ho, uyini umvuzo wami? Ungunaku kuthi ngishumayele livangeli ngingaholi lutho futhi ngingasebenzisi lilungelo lami lenginalo evangelini. Ngobe noma ngikhululeke kubo bonke, noko ngate sigcila kubo bonke. Ngitsimate ngizuzele labanyenti kuKristu. UmaJuda ngafike ngaba ngumJuda kuze ngizuze emaJuda. Njengobe bangaphasi kwemthetho ngaba ngilongaphasi kwemthetho. Nome ngingekho ngaphasi kwabo. Ngangendlela ukuthi ngite uzuza abantu labangaphasi kwemthetho. Ubetive labate umthetho waMose, nami ngaba njengalode umthetho, noko angisiye lode umthetho waNkulunkulu, kepha ngingaphasi kwemthetho waKristu. Kuze ngizuze labate umthetho waMose. Ulaba buthakathaka nami ngaba buthakathaka kuze ngizuze laba buthakathaka. Ngakho-ke sengaba ngiko bonke kubo bonke kuze ngabo bonke ngisinzise labanye. Ngikwenda bonke ngesimanga selivangeli kuze nami ngibe nesabelo kulo. Livi lenkosi leli akabonge uNkulunkulu.
Sitawukusho ke bathandekako ingoma yelishumi nakunye letholakala ekhasini lemakhulu amathathu nesihlanu nakunye 351 ingoma number 11 le nesihloko lesithi Kristu loli tibulo. Sisho kanye sithi asimbonge babe lowasenda kube sibe nesabelo efeni lalabangcwele bakhe ekukhanyeni wasikhipha ebumnyameni wasibeka embusweni wendvodzana yakhe letsandzekako kuyo sinensinziso siyathethelelwa tono tethu yona ingumfanekiso waNkulunkulu longabonwa ilitibulo kuko konke lokudaliwe ngobe konke kwadalelwa kuyo lokusezulwini nalokusemhlabeni lokubonakalako nalokungabonakali konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona ikhona ngandi tonke tintfo time ngayo yona inhloko yemtimba lolibandla isicalo salo ilitibulo leliphakeme kulabafile ngobe kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuthi kuphelela kwakhe kuhlale kuyo nekuthi abuyisane nabo konke ngayo ngendvodzana yakhe letsandzekako uNkulunkulu ubuyisana nabo konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngengati yesiphambano sewende kuthula kwanini nanini akudunyiswe yise nendvodzana naMoya Oyingcwele njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwemvangeli Marko Longcwele sehlobo sekucala sifundza kusukela evesini lemashumi lamabili nemfica. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Base bayaphuma esinagogeni baya kaSimoni na-Andreya bahamba naJakobe naJohane. Umkhwelati waSimoni abelele embhedzeni aphethwe ngumkhuhlane. Wathi kube efike Jesu bambikela ngaye. Waya kuye wamphakamisa ambambe ngesandla. Umkhuhlane wesuka kuye waphila. Wase ubalungisela kudla. Kwathi usihlwa selishonile baletha kuJesu bonke laba begula nalabo baphethwe ngamadimoni. Bonke abantu bakulelo dolobha babuthana ngasemnyama. Jesu waphilisa abantu labanyenti laba bephethwe tinhlobonhlobo tetifo. Wakhipha emadimoni lamanyenti akawamelanga emadimoni ukuthi akhulume ngobe abemadi. Ekuseni kusemnyama kakhulu Jesu wavuka wahamba wayophumela ngaphandle kwedolobha waya ehlane lapho efike wathandaza khona. ngoSimoni nalabo benabo baphuma sebayomfuna. Bathi kube bamthole bamtshela bathi bonke abantu bayakufuna. Kepha Jesu wathi kubo, asichubekele kulamanye emadolobha laseduzane uze ngishumayele nakhona, ngobe ngulowo umsebenzi wami lengiwutele. Wahamba kulo lonke laseGalile ashumayela emasinagogeni abo akhipha emadimoni. Nali leli gama likaKristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Sivula ekhasini 108. Sivuma ukukholwa kwethu siqinisekisa ngiloko lesikholwako sigaba 24. Siyakholwa uNkulunkulu munye uyise somandla umendi welizulu nemhlaba nekwawo konke lokubonakalayo nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu indodana levele yodwa kuNkulunkulu ivele kuyisendwe tikhathi tonke inguNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya inguNkulunkulu uqobo ivela kuNkulunkulu uqobo leyavela ingendiwanga
lokwendiwa ngayo konke ehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nayokusindisa yabanyama ngamandla umoya ongcwele kuyo Maria yaba ngumuntu yabethelwa esihambweni ngenxa yethu kubusa Pontius Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengaloku kusemibhalweni yenyuka ezulwini ihleli ngasekunene seyise iyawuphinde ibuye ngethumo ite kwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuyiphela siyakholwa kumoya ongcwele loyinkosi lophilisayo lophuma kuyise nendothana lophuma kwathunyiswa kanye neyise nendothana lowashumayela ngemaprofethi siyakholwa nakulo bandla linye lengcwele lekatolika lebapostoli sivuma umbhaphathiso munye wekuthethelela tono sibheke uvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi setitabo. Amen. Siyanivusela-ke siyanibingelela abathandekayo kulolu sonto lesihlanu emva kwembulo kwayo yenkosi yethu. Leli-ke bathandekayo lisonto cishe selandlulela lisonto lekugcina kiwo lamasonto ako kwembulwa kwayo yenkosi yethu emva kwaloko sikhawu singena esikhathini sabo kuthandaza noma sikhathi sekutitsiba sikhathi salent. Sithola-ke bathandekayo kuleti mfundo tanamuhla njengoba setifundziwe isifundo sethu sekuqala siphume eIsaya sahluko semashumi lamane livesi-ke kusukela emashumi amabili kuya emashumi lamathathu amashumi amabili nakunye kuya emashumi lamathathu nakunye. Sathola-ke nebuko lethu lekhulu namashumi lamane nesikhombisa siqala evesini lekuqala siye evesini leshumi nakunye. Sase sithola isifundo sesibili baseKorinte bekuqala sahluko semfica siqala evesini leshumi nesithupha siya evesini lemashumi lamabili nakuthathu. Sagcina-ke nevangeli litholakala kuMarko sahluko sekuqala ivesi-ke lemashumi lamabili nemfica kuya evesini lemashumi lamathathu nemfica. Sihloko-ke bathandekayo lesikhulumela iwaso sihloko sekwembulwa kwaKristu longumsindisi kwaKristu longumphilisi. Siyaqhubeka-ke bazalwane njengoba sesishilo solo sikiwo emasonto akwembulwa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu kusukela nje solo siqale unyaka solo sihamba nawo ukumbulwa kwayo inkosi yethu uvetwa tinhlangothi letehlukahlukene tayo inkosi yethu. Sithi-ke namuhla-ke bazalwane evini laNkulunkulu uyavetwa Kristu kithi, uvetwa njengaloyo longumsindisi, uvetwa njengaloyo longwelaphako. Siyatshelwa bazalwane mhlawumbe nasemavikini ledlulile ukuthi sibitelwe ukuthi simlandzele lo Kristu. Ebumlandzeleni kwethu siyatshelwa ukuthi labanye bethu batawentiwa abadwebi bebantu. Namuhla-ke bazalwane siyaqhubeka kuleyo ndzaba yokuthi sisabitiwe kwethiwa abadwebi bebantu ungubani yena lo muntu lesidweba abantu sithi abete kulo. Masifundza-ke bazalwane mhlawumbe singeke sikulenzelise nekuhambisana kwakho izifundo sitawuqala ngesifundo sesibili lekube isifundo lesiphuma encwadini yabaseKorinte. Lapho sithola Pawula uveta-ke Pawula ngokuthi utimisele ngokuthi anganikela konke langiko nako konke lanako ngendzaba yemvangeli kute kokuthi labanye bakwati ukuthi balemukele baphindze balikholwe futhi lelivangeli. Usicocela Pawula ngokuthi impilo yakhe ephambili kwakhe ufuqwa noma ushayelwa livangeli nasekuthenini lize livangeli lemukelwe kubantu ngoba inhloso nenjongo yakhe ngokuthi embule lo Kristu bantu bambone lo Kristu ngoba uyati Pawula ukuthi bantu banesidingo semsindisi, uyati Pawula ukuthi bantu banesidingo semuntu lotawube lapho. Ngakho ukuthi lokuchilitako lokuphusha yena lokumele ukuthi aze abe neshisekelo lenkulu ngokuthi bantu bangadi lo Kristu. Umuntu ukuthi-ke ngabe thine lo Kristu losembuliwe kithi lesithi umbuliwe namhla angumsindisi umbuliwe kithi angilowelaphako sineshisekelo lengakanani ngokuthi besingamveta kulabanye.
etinsukwini tethu nje lesiphilako yini lekhona lesingayikhomba ukuthi uyakubona ke lokhu sifanana naPawula kulesi sigaba siphushwa ukuthi abantu balithole leli vila kaNkulunkulu. Kuningi bathandekayo lesingakwenza. Mhlawumbe nabanye babe nalenkinga leyo yokuthi yini lengayenza mina ukuthi likwadi kuhamba lelivangeli nami. Kuningi uNkulunkulu lasinikele bona abazalwane sibantu nekwehlukana kwethu. uNkulunkulu uthatha leto tipo lesinato, leto tipo lesinito asinike tona ukuthi alihambise lelivangeli. Ngeke vele sonke sibuye sime siyimela imbili sishumayele sibatshele abantu labanye batawuba ukuthi babuke lempilo tethu lesiphilayo, babuke lendlela lesibaphatha ngayo, babuke lendlela lesibakhulumisa ngayo, babuke lendlela lesiphila ngayo emkhathini wabo bese bayambona lo Kristu. Manje umuntu ukuthi wena nguphi lo phethe lo ngathi nje nawe unekhaphukhaphu yekushumayela Jesu, yekushumayela ivangeli ubonakale ngakho lo. Ngoba lo Kristu wembuliwe bazalwane wembulelwa ukuthi umhlaba wonke umbone umemukele udethi umhlaba wonke ngaye usinziswe. Nguphi ke yona lapho ukhona khona ukuthi uthi mina ngidawujika litshe esivivaneni kuthi ukuthi uqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ivangeli laNkulunkulu lifinyelele kubantu. Isaiah ke bathandekayo uveta indzaba lenye la yebo ukuthi mhlawumbe labanye bethu singadikhanza sipive kwangathi side kahle lamandla, sipive kwangathi sinekwesaba. Isaiah uthi asinabi nekwesaba bathandekayo, asibe bantu labafunza ukuma siqine kusimakade ngoba labo labemile kusimakade, labo lababambelele kusimakade, labo labende simakade ngoba sisekelo sempilo tabo yena utawubapha emandla lamasha, yena utawubakhuthaza, yena utawubanikeza sibindi sekokuthi bakwazi uma noma ngabe nguphi bammemetele lo Kristu ngatiphi indlela uNkulunkulu latibekile empilweni tabo. Ngakho bathathekayo asinavumeli ngokuthi kwesaba bese sekuyasivimba ethenini simembule lo Kristu live limbone. Asifuneni ukuthi sithwale emandla lavela kuNkulunkulu latawusenda ukuthi sikwadi ukuthi simvele lo Nkulunkulu. Nasitawutama sititamela thina ngewethu emandla ngeke vele sikhona, kodwa nasitawucela emandla lavela kuNkulunkulu utawusinika uNkulunkulu emandla nalapho sipiva sesikhathele sesingasakhona kwenta lutho asifake umfutho kuNkulunkulu athi qhubekani sibe nayo nathi lekhaphukhaphu lesivako ngokuthi yayichilida noma yayifuca Pawula ngokuthi alishumayele ivangeli laNkulunkulu. Mangabe ngesingawatholi emandla kaNkulunkulu bazalwane kumelula ukuthi bese sesithola nabo labathi yi-burn out. Ukhatha ukuthi lo msebenzi nawuthi uyawuzama kwenta uthi khathe nje songasakhanuki, uthi khathe nje songasakhoni sekulikhulu sekumadini, kodwa nawo ukuthola emandla akho uNkulunkulu. Uthi yena labasha bayawuphela emandla kodwa labamethebako simakade batawuniketwa emandla lamasha. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi kudethi simembule lo Kristu emandla ethu siwathole kuye yena uNkulunkulu. Evangelini lethu ke evangelini lanamuhla abathandekayo siyabonga makho uveta kithi mhlambe evikini eliphelile usivetele Jesu Kristu anglo prophet lomangalisako, lo prophet lekwakhulunywa nguMose ukuthi uNkulunkulu utawusembulela uprofeti lakwenda timangaliso. Sithe simbuka ke lapho Jesu sambona aphilisa abantu, kodwa namhla sesimbona kumele simbone evikini eliphelile nakavetwa njengemprofeti sambona akhulumisa emadimoni awayala awakhipha emvini. Namhla sitshela ukuthi wanza lo msebenzi ngoba wedlula lapho Kristu wahamba waya kumaketala waSimoni wafike wamphilisa waveta lamandla kakhulu kunaqala manje bantu basebabona ukuthi lempala lo Kristu nguye lo profeti uNkulunkulu lasinikete yena lo taba Messiah wethu nguye lo. Wabonakala awuwenda umsebenzi lomuhle size sitshela ukuthi wathi nakasuka kuleyo ndzawo aya kulenye nakhona babaletha abantu babaletha lendvodla ngoba selembuliwe lo Kristu sebawabonile lamandla alo Kristu. Lenamuhla sinikwe insayeko ukuthi nathi sinembule ukuthi live litewumbona bathandekayo. Sitshela ukuthi bafunzi bakhe base bahamba bayamfuna bamkhanza ukuthi ubhizi uphishanekile kwenda umsebenzi lomuhle waNkulunkulu wekusita abantu abakhulule emadimonini abakhulule nasekuguleni kwabo. Umbuto ke loba khona ke lapho bazalwane ukuthi
ngabe thina siyayisithathe yini sibe naso isikhathi sekuthi nje sesihambe siyawukhuluma sikhulume naNkulunkulu sikhulume naNkulunkulu sikhulumele labanye abantu nje Nkosi awumane ufinyelele empilweni yabo uthi nabo batawukhona ukuthi wembulwe empilweni yabo bakubone bakwemukele nabo batawukhona kuzuza nathi tipo letinhle lesizuza ukuthi nesesihlele kuwo yini nje lesingathi siyentile sayentela uNkulunkulu ledonsa phansi leheha abantu ibabuyise kuye ngoba bakubona kithi noma bambona lo Nkulunkulu kithi lokubuhlungu ukuthi esikhathini kanyalo abazalwane bantu bayambalekela uNkulunkulu ngenxa yokubona lesikwendako sivile Pawula lana akhala akhonona ukuthi abanye sebashumayela ivangeli mhlawumbe lelingasilo ivangeli lesesedinga kuthengwa lesedinga ukuthi abantu ukuze sibathole kodwa sathi kahle ukuthi ivangeli laNkulunkulu lamahala yini ke lesiyentawo thina bazalwane nase sesithatha levangeli laNkulunkulu sesidlala ngalo sesifuna ukuthi bantu singasakhona ukuthi lele sinikwe kona mahala siphindze futhi nathi sinike labanye mahala uNkulunkulu bazalwane akathoboti sekuze kwente labanye base babone ukuthi mhlawumbe nanathi sisadzinga lokho ukuthi lo Kristu ambulwe kabusha lakithi ngoba ngathi sesilahlekile endleleni yakhe sesilakhele Kristu wethu asaswele lo Kristu loseBhayibhelini lo Kristu lesithunywa ukuthi sihambe simshumayele emandla kaNkulunkulu bezalwane akhona namhla ayasebenza mhlawumbe wena ubenteka ukuthi uyabuka empilweni yakho awubaboni kodwa nginefakazi nesiqiniseko futhi sekuthi amandla kaNkulunkulu akhona namhla ayasebenza kuze ethi abonakala sebenza lamandla kaNkulunkulu uyadzinga lokho ukuthi lo Kristu embulwe kuwe utawufika ke nasekembuliwe kuwe alethe ukuphilizwa alethe nesisinziswa empilweni yakhe silibandla sidzinga ngokuthi sibe nalawo mandla lawo natawuheha abantu babone lesinziso nekuphilisa kwaNkulunkulu kude ngokuthi bede la Nkulunkulu njengoba beda kuJesu bamlandzela lapho beva ngokuthi khona bahamba bayakhona likubo namhlanje bazalwane sesitawuphetha lisikhumbuta ukuthi sifanele ukuthi simdumise uNkulunkulu ngakho konke lasetela kona nangakho konke la ngibo empilweni yethu liyasikhumbuta ukuthi nguye lo Nkulunkulu loletha ukuphila ebantwini labaphukile ngaba labaphuke emoyeni ngaba labaphuke emphefumulweni noma labaphuke emtimbeni lo Nkulunkulu lokuphilisa kwaKristu uvela ngaye uma ngabe thina sitawumdumisa simbonge sibasike abantu ukuthi noma basekulahlekeli bambone lo Nkulunkulu uNkulunkulu lokhona ukuthi abuye akhe kabusha empilweni yethu lo Nkulunkulu loembulo kithi wembulo kaJesu Kristu sekuvetiwe ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu unehliziyo lenhle uNkulunkulu usifisela thina letinhle kodwa lokubuhlungu ukuthi egcineni kwako konke uNkulunkulu lonelulaka loyawuthi nangabe sehlulekile ukuthi sekembuliwe kithi simemukele sesimkhonjisiwe simthatha sihambe naye utawufika ilanga lalapho ayobe seyena sewusehlulela khona asingafiki lapho bazalwane asihlaleni nje thina la kulothando lwaNkulunkulu kude sizathu sekokuthi besingaze sisati ukuthi ulaka lwaNkulunkulu lunjani abe asiphile lothando lwakhe nekokuthi asilethele inkodzana yakhe Jesu Kristu ende emhlabeni atawufela ntonotela asimfuneni Kristu bathandzekayo sithi nje sitawuhamba singena kiso sikhathi salethi lesitawungena kiso sikhathi sekuthiba sikhathi sekutihlola sikhathi sekuzila sikhathi sekuthandaza singene vele embuliwe lo Kristu lakithi ngoba lesikhathi salethi bazalwane ngeke sikwadi ukukhuluma kithi ngeke sikwadi ukugugula impilo yethu nangabe lo Kristu asengembulwa lakithi sesitawusiphethe lesikhathi sekwembulwa kwaKristu asifuneni Kristu bathandzekayo sibambisise kuye sihambe naye sende ukuthi nelive limbone aphila lapha kithi lo Kristu lo embuliwe uNkulunkulu wakatha ngasibusisa sisaqhubeka naleli viki egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Asithandaze uNkulunkulu loyemukela bonke ngenthando sikhulekela libandla nekuthi kuhlangabezwe tidzingo tebazalwane bonke uNkulunkulu waphakathe
ulako ukhiphe nemadimoni sene sibe tingcebo tekuphilisa nekuphelelisa kwakho kude tindzaba takho letinhle tatiwe endalweni yonke. Nkosi ngesawu sakho. Nkulunkulu wemandla nguwe wedwa lowakhuluma umhlaba wabakhona. Ngako siyavuma kutsi akekho lolingana nawe ngemandla. Kepha noma kunjalo ufisile kusabela lamandla akho tsine leside emandla. Ufisile kwelapha labo labephuke tinhlitiyo nekubhandisha emanceba alabo labalahliwe kulomhlaba. Lothando lwakho lusishiya njalo simangele ngobe walunikela kutsi lubonakale ngesimo sebuntfu na Jesu Kristu lengaye wethembisa kuphiliswa nekuphiwa emandla. Nkosi ngesawu sakho. Siyabonga siyakudumisa ngetibusiso letisempilweni yethu. Sithandazela kutsi ngaJesu Kristu nangemandla moya lengcwele natsi sibe nglabatsandza ngalokweqile labo labate emandla sibe ngapho nekuletsa lithemba kulabo timphilo tabo letigcwele buhlungu nekulahlekelwa lithemba. Nkosi ngesikhawu sakho. Simakatse nakutsi lesikhatsi sekukhona sivete ngalokusobala inshisekelo yetfu yekukudumisa sikukhadimlise ngenxa yetindlela letiningi losibusisa ngato timphilo tetfu ativete kubonga lokukhulu ngako konke lesicabangako lesikwentako nalesikushoko. Nkosi ngesikhawu sakho. Nkulunkulu wetive nemhlaba wonke udale bonke bantfu waphindze waphila emkhatsini wabo ngaJesu Kristu. Yiva kukhala kwetfu kwalabo labakhuleka kuwe ubaphe kutsi sisamemetela ukhulu bempilo lakho bonke bantfu abawate emandla elithando lwakho lasebenta emhlabeni. Sicela bonke lokhu ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thina ngabantu sandlulela kufanele sangena ekuphileni lokuphakathi. Lokhu sikwati ngoba sithanda abazalwane bethu. Longathanda umzalwane wakhe usekuhlele ekuphileni kwaphakathi. Uthula kwaNkosi akube nani ngetikhathi tonke. Akwanze. Inkonzo iyachubeka ekhasini 116 etincwadzini tenkonzo. Sitayibusisa iminikelo yebazalwane lengena ngetindlela letehlukene nekusebentisa sehluko 48. Sithandaza kanye kanye ngebakhongozi kukhulu nemandla Ngiso ngatimulo lebukhosi ngobe konke lokusezulwini lokusemhlabeni kungekwakho konke kuvela kuwe thina sikunika lokungekwakho. Amen. uyabonga Nkosi uNkulunkulu mdali uThixo tonke ngemsa wakho sinalesimo lesivela ngaso sivela emhlabathini siphe tandla lebantfu sitakuba sipha sekuphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali uThixo tonke ngemsa wakho sinalelwayo lesinikela ngalo isithelo semvini nemsebenzi wetandla lebantfu itakuba yindzebe yesinziso kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Mthandazo wekucala webonga lokukhulu. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Yenyusane tinhlitiyo tenu. Siyatenyusela enkosini. Asiyibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele lumile kumbonga nekumdumisa. Kufanele impela umsebenti nenjabulo yethu. Nkosi babe losezulwini uNkulunkulu somandla kumele nanini. Siyabonga ngatikhathi tonke nasetindzaweni tonke. Ngaye Jesu Kristu
Ngobe ngaye wadala bonke ekuqaleni wasenda nomfanekiso wakho uqobo. Ngaye wasisinzisa ekugcineni besono. Nawunikela akube atala njengomuntu apha esiphambanweni abuye avune ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha saba abantu bakho namhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini. Ngaye wathumela moya wakho longcwele lokuphilisayo. Nyalonke siyabonga ngoba namuhla ilanga lekuqala evekini losibita ngalo ukuthi sikubonge ngokuvuka kwendothana yakho lokungako sono sanqotshwa lithemba lethu lavuswa. Ngakho-ke sesihlangane nezingilosi netikhulutato nebandla lonke lasezulwini. Sibabata wena singoma kukhulu nevumo lwakho. Siyakuvumisa njalo nanini nanini sithi. Ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi, uNkulunkulu wemandla nebukhosi, izulu nemhlaba kugcwele udumo lwakho, hosana kweliphezulu. Kubusisiwe lo Tabo egameni leNkosi, hosana kweliphezulu. Sive Baba ngaye indothana yakho uKristu inkosi yethu. Ngaye kumele iminikelo yethu yembonga nemvumisa uthumele moya wakho longcwele etikwethu nasetikweleti izifo zethu. Singwa nelwayini ukuthi kube ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Ngoba nebusuku lanikelwa ngabo wathatha singwa wathi asakubongile wasihlephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle. Umtimba wami lonikelwe ebanile yendani lokhu kube nikumbuke. Futhi emva kokudla wathatha inzebe asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu ingadi yakhe isivumelwano lesisha liyophiselwenena nabanyeni kwethethele lotonke yendani lokhu netikhathi tonke tekwinatha kwenu kube nimkhumbuke. Ngakho-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. babelongcwele thina abantu bakho sikubhala umkhosi ngaleti tifo takho. Sibeka endlu kwakho umhlatshelo lo wodwa lophelele kwaKristu inkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu. Nkosi lenemusa samukele ngaye noma singafanele kude thina nesihlanganyela umtimba nengadi yendothana yakho. Sihlanganiswa nabantu bonke balesi sikhathi naleti zulu nalotonke. Siphe ukuthi sithi sisebenzele kuya kwaKristu umsindisi wethu naluthumo nekunqoba kombuso wakhe sikhulethe nsuku tonke kufanana naye. Uvunyiswa ubatshate ibandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye nemandla wayo longcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini. Njalo uKristu asifundisa sinesibindi sokuthandaza sithi Baba wethu losezulwini, alingceliswe igama lakho, umbuso wakho ude, inzando yakho indiwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla ukudla kwethu amalanga onke, sithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathethelayo abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, usindise kulobubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Singwele sisihlaphula asiyo inhlanganyelo yomtimba waKristu. Sinele sibangenisi kumtimba munye, ngoba sonke sihlanganyela singasinye. Jesu Bana uNkulunkulu sihawukele, Jesu umthwali wethu nokethu sihawukele, Jesu umsindisi wemhlaba siphe ukuthula kwakho. Nkosi lenesihaba. Sondelile itafula lakho sethemba kulunga kwethu, kepha sethemba sawo sakho esikhulu. Asifanele kwethu nembuthano yokuthuluka ngaphansi kwetafula lakho, kodwa wena Nkosi kuma kwakho uhawukela njalo. Nawe siphe Nkosi ngesawo, kube sidle ngalokufanele inyama yendothana yakho ethandekayo uJesu Kristu, siyinathe ingadi yakhe, kude sihlale kuye naye kithi, kude
Sonzelane into yokubela umlimo waNkosi yethu uJesu Kristu lwanikela ngenxa yenu. Nengadi yakhe lanophisela yona. Lindlela ethi enhliziyweni yenu ngokukholwa nangokumbona. Bongani simakatse ngoba anamusa. Siya usakasteli namini. Simakatse uNkulunkulu umnikati wemandla onke siyabonga ngoba ngale mfihlakalo lethu ingcwele usondlile. Emtimbani engade endodzana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Nangabe usigcina ngamsa wakho emtimbani endodzana yakho lelihlakalo yabo bonke labakholwayo. Siside kube sibeketele njengamakhulu alaphila ngokubudlela nobungcwele. Yakube sikhule ethandweni nasekulaleleni inthando yakho. Ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Lokhona abusa kanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye kude kube nenanini. Amen. Babe mnikati Amandla sinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu. Uwese umhlatshelo lophilayo. Simeleke ngemandla moya wakho longcwele. Sambe semelele thumene Nkosi wakho. Ukuthula kwaNkulunkulu lokwengcaphoza konke akutigcine inhliziyo yethu nemicabango yenu nemali nemithando kaNkulunkulu nendodzana yakhe Jesu Kristu. Nesibusiso saNkulunkulu uyise uSomandla nendodzana namoya longcwele asibekeni njalo ade abuye Jesu. Amen. Asambe ngekuthula nangelithando sosebenzela inkosi. Egameni Amen. likaKristu.